मां क्या ना थोड़ा? मेरा नाम चंचल चंचला दे। चंचला देवी। हाँ वहाँ कंडी वाला इलाका थोड़ा हाँ अंबे भी बूर पे दा चेता आउंदे ने कदों टपाका अंब चंबने दे चपने दे जेड़ा चुपने दे दिन हाँ किन्ने दिन है कंडियां च अस दिखदे पे लोग खास करियै तंदूरी रोटी पकानी ते पीओ टपाके अंब हाँ वो खान पान जेड़े बदलदे जा करदे ना हाँ। अज चेता आउंदे ना तेरे वो थोड़े भुलदे न वो थोड़े भुलदे न चेते हूं जियां बसोआ आने वाला हाँ बसोए पर केह् केह् त्यारियां होंदियां हां अस दिखदे भी खास करियै ग्राएं च कंडियें च सत्तू बड़े प्यारे होंदे हे लोकें गी हाँ हाँ ते कोई कियां त्यार करदे हे सत्तू आपे भुनदियां हां बुड्ढियां ते बनांदे भी है पट्ठे रहे बनांदे जी ते खांदे लोग हुण अजकल कौन है नहीं खा उ'आं आखदे भी बड़ी ठंडक होंदी ही जेड़ा सत्तू हाँ ठंडे होंदे सत्तू ताइयें पराने लोग ठंडे हे हाँ अजकल वालियां नूंहां बड़ियां अगे गल नहीं बलोआ करदी हाँ नूंहां हैन ते चाहिए बड़ियां वो केह् करना आपे गै पत्थरा चोपर मना पौंदा जीव तुंदे थल्ले रखने नहीं नहीं थोड़ी पुत्रा मेरी अपनी चूड़ी कढाउंदी मैं लाल बंबलियां आह्लियां कोला डरनी आं देखने ना लोकें घरे जान सुनदे उत्थे मरा दियां फाके बुड्ढियां जेला च ने तां मन ते बड़ा करदा नहीं कोई बाहर कोई दो भी नहीं लगदी बेचारियां मन ते करदा पे अपने मना दी गल पूरी करा पर वो बंबलियां वाले कोल जेल्लै बोई आउंदियां नूंहां दे पांदे झुमके सस्सू गी बालियां झुमके ओहदे उत्थे निकल जांदे जाइए एक गल है मां ससरियें गी लालच भी बड़ा हुंदा जिल्लै पुत्रा दी कड़माई हुंदी ते सस पहले गै अक्खा टारे लाई लैंदी सस पहले गाली ने कर लैंदी भाई पेई जाने झुमके एक गल होर है खास करियै हाँ। जिल्लै आखदे भाई दाजा दे टुंबां आउंदियां न हाँ सस बड़े चाऽ कन्नै लेई लैंदी हाँ बंदी है उसलै मत्थे कन्नै ते कपड़ा गहना टल्ला जो भी थोंदा कन्नै लाई लैंदी हाँ फिर जिल्लै साला दा अंदर गया चूड़े दा रंग फिक्का पौंदा ते नूंह अपना रंग दसदी ते फिर ओह् सब किश वापस भी मंगण वो आपे मंगी लैंदी उत्थे ठाणे चाड़िए उ'आं केह् करना? दाजा च मंगना चाहिदा है किश दाज दूज लैना चाहिदा दाज केह् करना लेइयै मैं दो न ब्याहे ते दाज नहीं लैता जो अगले जुड़िया दित्ता असें नहीं लैता दाज लैना नहीं बुड्ढियां केह् जरूरत है बुड्ढियां केह् करना दाज जो कहना या रोटी अगरा पानी खोटे चाहिदा और केह् चाहिदा उ'आं अजे भी पौन किश रुका करदा मां संगी कटवा दी उ'ऐ गोट उ'ऐ अंदर चेता वा लाल बंबलियां ने लाल बंबलियां दा चित्ता दोस्तों गल सच्ची है भाई बजुर्गें दे मना च भी ऐसी टीसां भरोची दियां न आखदे भाई नूंहां ही तो काबू कर सकदियां ओह् बड़े तौले कर सकदियां जेहड़ियां नूंहां सिर कड्ढन पर डर लगदा लाल बंबली वाले तुस समझा दे होगे भाई लाल बंबली वाले कौन पुलिस वाले जेहड़े जेला दे बाहर खड़ोते होंदे न माता आखदे भी लाल बंबली वाले कोला डर लगदा नेईं तां नूंहां ते सिद्धी कर सकदियां न उस्सै डरा गै सही पर नूंहां जेहड़ियां अज ऐश करा करदियां कि ससरियां डरा करदियां लाल बंबलियां वाले कोला गलबात दा सिलसिला दोस्तों अगे चला करदा हुण कुसै होर कन्नै गल करिए इस संस्कृति तुहाडे तक जाणदी मां केह् नां है तुहाडा सुमित्री समित्री हाँ उ'आं समाई गै गेइयां भलेआं गै तुसें ऐ हुन समाने वर्गा कम्म गै समाने आह्ला हुन केह् करना किन्नी बरेस होई दी मां खबरै किन्नी ऐ हुन केह् पता पुत्तरा इन्ने झूठ मारी ओड़ा में भाई माड़ी इन्ने साल उमर होई ऐ उ'आं सैकड़ा लग्गा करदा मेरे ख्याल सैकड़ा मारने आह्लियां न हाँ किनेहा समां हा जेह्ड़ा तुसें अपना दिक्खे दा साढ़ा समां जेह्ड़ा पुत्तरा सुद्धा ऐ सब किश कीता दा असें विपता गै दिक्खी जी ते हुन परमात्मा ने दित्ती दी रामदारी दित्ती दी हुन कक्ख नी हुन पक्का पकाया फुलका थ्होई जंदा टैमै दा कपड़ा धोता दा थ्होई जंदा सब किश होई जंदा उ'आं जेह्ड़ा तुहाडे बेल्लै जेह्ड़ियां ससरियां हा आखदे बड़ियां खड़ंग होंदियां हा अड्डी मारियै दसदियां हा कम्म लैना होआ ते बड़े डाढे दिन कट्टे दे न ऐ चेता कोई केह् करांदियां हा ससरियां सब करांदियां जेह्ड़ा हुंदा हा पुत्तरा करियै भी नहीं राम दिंदियां चलो फिर गए जान बेचारियां हाँ सही चक्की पियांदियां गोहा भी सनांदियां बाड्डी भी करांदियां
ਘਾਹ ਵੀ ਵੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਵਾ ਉਹ ਉਠੀ ਜੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੀਛਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕ, ਆਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆਖਦੇ ਆਪਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਡਰ ਤਰਾ 5 ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਢੰਗਾ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਈ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹਾਂ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਭਈ ਜੀਭ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਣੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਕਾਹਦੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਖੱਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਈਆ ਆਏ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਦਾ ਗਰਾ ਖਾਈ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ? ਇਹ ਆਖਦੇ ਭਈ ਇੰਨੀ ਬਰੇਸਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਭ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਅਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਖਬਰਾਂ ਆਪੂ ਪਿਛੂ ਖਾਣ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਖਣ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਈ ਲੈ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸੁੱਖ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਜੋਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੜੇ ਦਿਨ ਦਿਖੇ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਭਰੋਛੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਭੋਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਟੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਢੁੱਕ ਭੜੁਕੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਰੇਸਾ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਉਸੇ ਦਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹੇ ਪੁੱਤਰੇ ਕਰਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਸ ਦਿਖਨੇ ਪਏ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਖੜੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਸਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਛੱਡੀਏ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰੀ ਅਸ ਦਿਖਨੇ ਉਹ ਚੱਕੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜੁਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸ ਦਿਖਨੇ ਪਏ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਚੱਕੀ ਪਰ ਕੁਛ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪੀਆ ਕਰਦਾ।